Spika mbunge Meru Ayub BUNDI augite kuringana na uchunkoni bwa mbunge ya Meru CIBITARI ya Jekim Itiina Maitia ni untu utiya yenende baritiro ya barigitiro CIBITARI ne no timbecha ya mukira kuma kiri NHIF. Ayub augite CIBITARI ni MBICA ya BARINGIRE X-ray iraba dirite bakiri ya kechiringi ngiriye mu MBICA untuburane ende bakuwa ni UNKUMANIA na machini cho indongi nende na kuromba minister wogima Susan na kumicha kurugora CIBITARI uchunkoni ugita na mbere. Ni maripoti kumirati kuna CIBITARI kathoma nene Kenya chiombite kuthwa chitumiraje nikenda kubatunya mbeca bagitumira rwangiro NHIF na CIBITARI muliki mnonde na county Meru ni CIBITARI Jekim indi narwa Spika mbunge Meru Ayub BUNDI eva gichumiria na kwa kuringana na uchungu nibabo thithitie mboja county assembly ya Meru ibete kwirigara ti CIBITARI ji mwankira na ndote Maitia najo nondote mbeca amokera kumakirwa ngiro NHIF facility ira chingi ifacility mugwanja facility jire cia Jekim wenkubu na Jekim ire barabara ya mitungu na CIBITARI wingi afya bora na iwingi CIBITARI inge chio ithano uti CIBITARI imwe yonde chionde ithano ni kuonea ni receive tembesha kuma ki NHIF iba njokerio kairi iwinge chionde ithano ba receive tembesha kuma ki NHIF na chiere content na chiena message ende CIBITARI Jekim utieri sivite nyanduru emwe message nyemwe u ya kuona ni antu baria kimbecha bari sivite kuma KNHIF ko ankwenda kuga atiri in this particular case imakosa mono PS wa health kuinga CIBITARI ya Jekim nuntu kuringana na investigations zira tuthithite utema kosa Jekim winajo araugite CIBITARI ji kuringana na utungata bora yejanaga itabati kwithurwe kingwa kampire cia thithwa gwatuka gukonekana patient 10 kethira kampire ithirwe Meru then boba kuithite kampu achoga CIBITARI ire yakue ire karinga antu bau X-ray na beta baringwa X-ray then utia antu bachoga gutrito indaktari kana bandi metent Jekim ko ikuga atire CIBITARI Jekim kuma KNHIF utembeche receive inyandururu emwe mbeca iria yupombete ku receive ichiringi ngiri emwe irere yagwa ya kuringa mbisha ko utemakosa jaria Jekim najo bojairi ofisi ya NHIF Meru ki notification ire ya iteja Meru na number 2 ria patient yosanjare adidire twe sanjari antuba NHIF ibeta CIBITARI kuona muaji na manto yonde ya notification kana gweta kuona muaji utenao ya uma ofisi ne ya NHIF ya Meru go again utio ofisi ya NHIF Meru ikwejira araugite na ndurunga maiba CIBITARI ji na maritingugi bena kanyenye bagwita kotini bakithitangaro ni NHIF ne nyathirikali no tubakubaingira nya CIBITARI Jekim management ne batu yukia tua ya dharura ya kuitanga NHIF kuinga business ya mtu utema koze najo na number 2 inya itingo bandiki Jekim ibati kuweta end bageta kotini bakaditanga NHIF for damages barewe nonto utema koze najo na dirikali tebati kuchonga kuinga biashara ya mtu kupanisi antu dai negita economy na thina antu bena thina nyingi muno chiambecha cha mantu ya maingi dirikali batu lete yanto te kunyanyaza antu duru kuinga facility na antu bagitango yuko ko uni yankwenda kwira kuromba ministry ya tafadhali kugure ni CIBITARI Jekim bo investigate yabo ku investigate CIBITARI ruguri nyonto utembe chanto aba receive no te patient ba treat ngugira ba itere yake ne kuringa mbicha na nya PS wa health areta aringwa mbicha na nya kedwa no ina biashara eu customer ke yokwenda kuringwa mbicha amuringa mbicha nkiripotera World TV mbitambo Murioki.